Kia ora tātou, and welcome to this part of the course as we go through the Kahoretanga. As I have said before, learn the waiata, which will help you with understanding how you can use your Kahoretanga in this section. Here is the tune to the waiata. Ka kai au, ka re au e kai, kei te kai au, ka re au I te kai, e kai ana au, kāre au e kai ana, kia tika rawa tōku reo. Kua kai au, kāre anō au kia kai, I te kai au, kāre au I te kai, I kai au, kāre au I kai, kia tika rawa tōku reo. Kia tika rawa tōku reo. Kia ora no tātou. Te kupu ka. Used before verbs when the action is in the future. So again, something that you can use about something that will be happening in the future. Here are a few examples to help you with te kupu ka. Ka haere au ki te kura. Ka haere au ki te kura. Ka noho au I te kāinga. Ka noho au I te kāinga. Ka haere au ki te awa. Ka haere au ki te awa. Kia ora, kei te. And the act of is, are, when followed by a verb indicates continuing action in the present or future. Again, here are a few examples using te kupu kei te. Kei te haere au ki te kura. Kei te haere au ki te kura. Kei te noho au I te kāinga. Kei te noho au I te kāinga. Kei te haere au ki te awa. Kei te haere au ki te awa. Kia ora, e ana. Use following e and a verb to indicate continuing action or a continuing state, but follows manner and directional particles if they are present. It sometimes precedes my without any difference in meaning. Okay, also remember this is similar to kei te. The difference is the dialect of a particular iwi will more likely use e ana instead of kei te. Here are a few examples that you can use. E haere ana au ki te kura. E haere ana au ki te kura. E noho ana au I te kāinga. E noho ana au I te kāinga. E haere ana au ki te awa. E haere ana au ki te awa. Te kupu kua. Used for a present event if this has just started or is starting right now. Kua haere au ki te kura. Kua haere au ki te kura. Kua noho au I te kāinga. Kua noho au I te kāinga. Kua haere au ki te awa. Kua haere au ki te awa. I te was, were, when used before a verb indicates continuing action in the past. I te haere au ki te kura. I te haere au
ki te kura. I te noho au i te kāinga. I te noho au i te kāinga. I te haere au ki te awa. I te haere au ki te awa. And the last part, I. Used before verbs and statives to indicate past time. I haere au ki te kura. I haere au ki te kura. I noho au i te kāinga. I noho au i te kāinga. I haere au ki te awa. I haere au ki te awa. Kei whakautua e nei rerenga kōrero. Now I want you to reply to the following sentences using the negative. Here are a couple of examples I have given you to help you with the rest of the sentences. Ka haere au ki te kura. Kaore koe e haere ki te kura. Ka haere au ki te kura. Kaore koe e haere ki te kura. E haere ana a tāmati ki te kura. Kaore a tāmati e haere ana ki te kura. E haere ana a tāmati ki te kura. Kaore a tāmati e haere ana ki te kura. Ka pai, whakautua e nei rerenga kōrero. Kua haere au ki te kura. Kaore anō koe kia haere ki te kura. Kua haere au ki te kura. Kaore anō koe kia haere ki te kura. I te haere a tāmati ki te kura. Kaore a tāmati i te haere ki te kura. I te haere a tāmati ki te kura. Kaore a tāmati i te haere ki te kura. Ka pai, mahia e nei mahi i te kāinga, kia pakari ai tō mōhiotanga ki tēnei mea te Kāhoretanga. So practice this at home so that you can strengthen your knowledge in this section using the negatives, which is the Kāhoretanga. Kia ora koutou.